a re tswele pele re bine temana le nngwe ke ntse ke itlhophisa. A re rapeleng re laletsa matlho a rona dithabeng, thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa lebitsong la Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Phuthego e halalelang a ke le ne kgotso ke modimo wa rona le ntata rona le morena wa rona e leng Jesu Christus. Amen. Ha re kena ka haro tshebeletso ena e kgethehileng, tshebeletso ena e halalelang, ba bang ba rona re kena ka monyakallo, ba bang ba rona re kena ka dipelo tse robehileng, ba bang ba rona ke setlwaedi fela hoba re e tshebeletsong, empa pele ho Jehova re bantle rotlhe hobane ha shebe tshebetso ya motho. Ke ka hoo re amohelanang ka ho bina Hosana 4:10, ha ke le tje ke le mobe ke le ya kgethehang, na araba etsa dibe, na ke bone jwang?
motlholo dumelang ke a bona le phela ka boiketlo a tleng tsa morena e bane e le motlholo ha lerato le lona Psalme ya rona ya ho qala Psalm 42 temaneng ya bohlano le tse latelang e re moya wa ka o hlorelang o nyarohetseng ka hare ho nna o itshepele modimo ke sa tla o roka sefatlho sa ona ke poloko modimo wa ka moya wa ka o hlorile ka hare ho nna ka baka leo ke o hopolang ke le naheng ya Jordane ho tloha Hermone le thabeng ya Metsiare hopola modimo wa rona re le Jordane naheng ya Hermone le rona re mo hopola re le dinakong tsa rona mo re phelang teng Hosana 446 bona rato le le kakang la modimo ntate Junior. Asiona Junior. Olukile. Arabine Hosana 289. Arabine Hosana 289. Yona ke a tseba le tla e tseba a re rateng Jesu mme re mo utlwe re ka thaba ka mehla yohle ha re mo utlwa Psalme ya rona e latelang ke Psalm 47 e reng lona ditjhaba kaofela opang ka diatla tla simolelang modimo ka dipina tsa nyakallo hobane Jehova mookamedi ya phahameng o tshwanelwa ko tjhajwa ke yena morena e moholo wa lefatshe lohle Jehova mookamedi yo halalelang ke yena morena e moholo wa lefatshe lohle ke ka hoo re mo ratang jwale ka mmoloki wa rona yena molopolli wa rona Hosana 5:7
ke rata mmoloki wa ka obane ke yena thuso ya ka ke motswalle wa ka o na le nna botjheng ba ka le ho sita le botsofading ba ka. Ha re tswela pele re fumana Mopsalome Psalm 66 e reng phahamisetsang ho Modimo meoyo ya lona ya thabo lona mafatshe otlhe rokang kganya ya lebitso la ona le o tlotlise ka dithoko e reng ho Modimo mesebetsi ya hao e tjhabeha hakakang ka baka la boholo ba matla a hao dira tsa hao di ipeha ka tlase ho wena lefatshe lotlhe le tla o kgumamela le o binele le hodise lebitso la hao. Le rona jwalo ka batho a re keng re rorise lebitso la Modimo wa rona re le kgumamele re le binele hobane e le morati ya nthatang ya ikentseng motswalle. Hosana 5-0.
Jesu ya lerato ntimelle ka mehla ha o tla sefefo ke tshabela ho wena hobane ke nthonyana e fokolang he nthonyana e ipatlelang mohau o sekebe wa fela pelo ha re tadima psalm ya rona ya ho qetela Psalm 148 e re mororiseng lona mangelo ya hae kaofela mororiseng lona makgotla a hae kaofela mororiseng lona letsatsi le kgwedi mororiseng kaofela le dinaledi tse kganyang mororiseng lona mahodimo a mahodimo le lona metsi a hodimo ho mahodimo tsohle tseo a dike di rorise lebitso la Jehova hobane o ne a laele mme tsa eba teng le rona wa tshwanela ke re rorise Jehova bontate ke le amohele bomme ka lerato ke utlwe gore lerato la lona le tsamaya jwang tje Kamedi ya re nang o tseba seo re se tlhokang bomme a ke tsebe le rata bontate kampa le ba rate di-partner tsa lona le ba amohela jwang a le ka lerato
Ya ke bona re ba batla go fa baetsa dibe lentswe la go phela. Hi guys. A ke tsebe lena le tseba lerato na. Do you know what is love? No, you don't know, ne? Yeah, it's good. Libinelang batswadi ba lona.
thata a ba bina topollo ke bona mme mamphatlhela a emelela bjana ga ke tsoro e tsala o bona eng a re eme re tiise bo bongwe ba rona o modimo wa rona. I stand tall. Sana 3:10 ke sikilwe ke Jesu ke dutse ho yena. A re duleng fatshe a re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya rona ya Leviticus. Kakaretso ya molao wa Jehova re fumana o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19 temana ke ya pele le tse latelang. Ha re fumane yona e baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a bua le Moshe a re, bolella phutheo yotlhe ya bana ba Israele o re o bona halalelang o bane ke a halalela nna Jehova modimo wa lona. E mong le e mong wa lona a hlonephe ntatae le mmae mme le boloke disabatha tsa ka. Ke nna Jehova modimo wa lona. Le seke la rapela medimo ya lefela mme le seke la iketsetsa medimo ya ditshwantsho. Ke nna Jehova modimo wa lona. Jehova modimo wa rona ya re ratileng o re seke be ra iketsetsa ntho tse sa lokang empa re nwa batho ha re ka ra utlwa. Ke ka hoo di be di leng teng. Hosana 114.
Baratua ba morena wa rona Jesu Christus. Epistoleng ya pele ya maapostola Johane re fumana lentswe la bophelo. Kgaolong ya pele temaneng ya borobedi le tse latelang re fumana oba Modimo ke lesedi la rona. Mme ka hoo wa tshwanela re ikatumetse pele o bona o bane re tletse ka dibe. Bua le rona ka tsela e reng ha re na sebe re a ithetsa mme nnete ha yo ho rona. Ha re ipolela dibe tsa rona Modimo wa tshepeha o lokile hore o re tshwarele dibe mme re hlatswe bokgopo bohle. Ha re bolela o ba re na sebe re o etsa o leshano mme lentswe la ona ha le yo ka rona. Ha re re na sebe re a ithetsa hobane re emotse sebeng. Ke ka o tshwanelang hoba nna le wena ba kileng ba nka kano ya ho ba re tla tswalola bobedi, ra tswala leswa re ipunyatse ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng Osana 238 ke dumetse ho morena ke mo neile pelo ya ka.
monate mabontate dumelang le nna ke ntse ke le rata ka lerato la love bomme dumelang ke ntse ke le rata ka lerato la bakurante batjha dumelang ke ntse ke le rata ka lerato la batjha ha ke tsebe ke le lefeng ke la Jesu o na le motho thoko wena ke re o teng e re ke rata Jesu ha ke rate wena o rata Jesu a ke re wa pele e re molao o reng o tla wena o tla tla ka morawa ke wena ke rata Jesu mo dumedise o mo jwetse ke rata Jesu wena o tla ka morawa ya dumelang bana ba ntate Thank you.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. A re tlo bina lerato lena la Jesu le ya mmakatsa. Tla be re atumetsa ya tla tsamayang le nna. A ke tsebe ke ya ratang nna kampa ya batla ba rata Jesu. O lokile. A re ntate Matlhare le mme leo e mongwe wa bona o tla ikatumetsa. Lerato la Jesu le ya mmakatsa. Re ikatumetse ho yena ka thapelo. Modimo wa rona, wena morena wa rona ya mohau le lereku, re tla ho wena ka jeno lena ka dipelo tse tletseng teboho. Re o leboha ka dimpho tseo re fileng tsona e leng mpho ya bophelo. Re o leboha ka teboho hobane o re sireleditse bosiung bo fetileng. Hape re o leboha hobane o le Modimo ya tsibileng ho re tsosa hoseng ena, wa re fa matla le kgotso. Hanne se ka wena Jehova ne re tla be re sa tseba ho finyella ntlong ena ya thapelo. O bile thebe ya rona le tshireletso ya rona. Morena wa rona, re ananela lerato la hao le sa feleng. Lentswe la hao le re hopotsa ho ba o Modimo wa lerato. Re bone lerato la hao bophelong ba rona qalong ya maphelo ha re tswalwa. Ha o re tshwarela dibe tsa rona, re bone lerato la hao Jehova. Ha o re phamisa ha ntse re wele Modimo wa rona. Le ha o re bontsha mohau wa hao tsatsi le leng le le leng. Mohau wa hao o motjha hoseng ona o kena ka hare ho rona. Ke ka hoo morena wa rona ya halalelang, o re hopotsang mmina thoko o reng lerato la hao le a mmakatsa ke le leholo. Ke ka hoo re tla o rorisang ka mehla, hobane o bile molemo Modimo wa rona. Wa re kgothalletsa ka lerato Modimo wa rona. Modimo wa rona ha re se re tla utlwa lentswe lena le tlang ho balwa hoseng ona. Bula dipelo tsa rona Jehova le dikelello tsa rona. Re se ke ra le utlwa fela, empa re phele lentswe la hao. Re rute ho ratana ka lerato-rato, hobane lerato le a fana. Lerato le a ananelana. Lerato le a tshepahala. Re a o rapela Modimo wa rona ka lebitso la ye matla otlhe, e leng molopolli wa rona Jesu Christus. Amen. A re duleng fatshe.
Beloved congregation of the Lord, Baratuwa le metswalle ya Modimo. I'm saying to you this morning in this special day of Valentine, Re re ho lona hoseng hona letsatsi lena le ikgethileng la Valentine la baratani. grace, peace unto thee. Kgotso mohau ha o be ho lona. I know that yesterday was very much full of roses all over, Re a tseba hore maobane ho no tletse dipalesa hohle mona. and some of you have enjoyed your chocolates, Ba bang ba lona ba utlwile monate ba ja dihenyehe. and some of you have even received the balloon-like shape, the heart-shaped balloon, Ba lona ba fumantshwa he dibalunu tse ntle tse ka reng tsa dipelo. and some of you, your status were talking about the love that is on the air. Ba bang ba lona difonofonong tsa lona mona le ntse le bua ka hore lerato le fofaka ka moyeng But mona. there are some of you who are still waiting for some flowers. Ebe hona le ba bang he ba santsaneng ba emetse dipalesa. But then there are some of the husband who are still saying, hey, by the way, I Hona forgot. le bontate ba bang ba batlileng ho lebala empa ka jeno ntse le letsatsi. As we gather in this house of the Lord this Jwale morning, ha re kene ka hare ho tempele ya Modimo hoseng hona. we remember that there is only one love that is not on the Re air. hopola hore lerato le leng fela le sa fofaka ke moyeng. It is the love of God that is not on Ke air. lerato la Modimo le sa fofeng le moya. Yes, we understand that Valentine is a very great day Re a utlwisisa hore Valentine kapa letsatsi la baratani ke letsatsi le leholo haholo. where we get presents that are wrapped with red and nice colors. Ke mo re fumantshwang dimpho he tse takuweng hantle le ka bokgubedu le ka mebala e But the meng. love of God is always wrapped with grace. Empa lerato la Modimo le dula le ntse le phuthetswe ka mohau. So as John said, so God loved the world. Jwalo ka ha le Johane a tsholo a re jwalo ka ha Modimo a ratile lefatshe. And the love of God does not expire like Lerato la yours. Modimo ha le fele ebile ha le bole jwalo ka la batho. Some of them of yesterday have expired this morning. Le leng la maobane le se le bodile hoseng hona. And the love of God does not require dinner or the table of dinner. Lerato la Modimo ha le hloke ho ntshetswa ka ntle le iswe ka The ditafoleng tse dinner di that you were restaurant-eng. waiting for and you never received. Dina eo o no o e emetse maobane ya ba ka leshwa ha o e But fumana. some of you understand that you are enjoying, you are celebrating the romantic love. Ba bang ba lona re utlwisisa hore le ne le keteka letsatsi lena la lerato. But as Christian, it's important that we celebrate the agape love. Empa lerato la jwalo ka bokreste re tlameha hore re celebrate lerato lena la Modimo. The faithful love. Lerato le nang le tumelo. The love that is sacrificial. Lerato le nang le boinehelo le boitelo. The love that is patient and Le kind. nang le mamello le bile le nang le mosa. Whether you came this morning with your spouse, with your family, or your kids, Hore na hoseng hona o tlile le molekane wa hao kapa le lelapa la hao kapa le bana na. or you came alone, Kapa o itletse o le mong. just know that the love of God is always there for you. Tseba hore lerato la ntate Modimo le dutse le ntse le le teng. And for the love of wena. the congregation and the congregants is also there for Le you. lerato la bakereki mmoho le wena le dutse le ntse le dutse. And in this Valentine, Le tsatsing lena la baratani. I know that some of the men become poets. They wrote some nice Re a tseba hore messages. bontate ba bang ba qala he hore e be batho ba nang le But etsa today diphotokiso. they've turned against that messages. They've written the bullet points this morning. Ka jeno he ba fetola thothokiso ele ne ba neng ba e bua maobane e se le They are no dipontsho ka longer jeno. writing like they wrote Ha yesterday. ba sa ngotse jwalo ka ha thothokiso e ba ne ba e ngola maobane. And don't worry, even if you didn't receive chocolate, O se ke wa tshwenyeha le ha e le hore ha wa fumana dipompong. for the love of God Hobane lerato la Modimo has 0 calories and lasts ha le na forever. tseo dipompong tseo le nang le tsona. But Le let me dutse say ya on this qetellong. Valentine's Day, Jwale moruti o re ho rona kaofela hoseng hona. it is important that we come with our love to the Ho Lord. bohlokwa hore re tle le lerato leo ho Modimo. Because I know some of you have checked your messages, even the ones that you did not open in December. Yesterday you were opening Hobane re a thinking it's tseba hore ba love. bang ba lona ba ne ntse ba sheba mo difonofonong tsa bona o sheba melaetsa le ele e sa leng e kena ka December. Today I'm going to invite you not to turn into the Instagram, Ka jeno he re tlo le amohela hore le tle le se ke la ya mo le but we are mafaratlhatlheng. turning into the real love, the love of God. Jwale re tla leratong la mannete lerato la ntate Modimo. As we turn into the Apostle of John,
John, ha re bula bukeng ya moapostola Johanne, the love that is always there 24/7, lerato le dutseng le ntse le le teng ho ya ka ho sa feleng, that the love that is eternally, the eternal love, lerato le sa feleng, and the love that comes from God. lerato le hlahang ho Ntate We Modimo. get it from the first book of John, Re bala bukeng ya pele ya chapter Johanne, 4, verse 7 to 8. kgaolo ya 4 ho tloha temaneng ya First bosupa, book of John, buka ya pele ya Johanne, chapter 4, kgaolo ke ya 4, verse 7 and 8. temana ya bosupa le ya borobedi. A we fumane kopa hore ke o tsetse yona ngwaneso. Ha e fumanehile e baleha tjena ka Sesotho ke Johanne, buka ya pele ya Johanne, kgaolo ke ya 4, re qala ho verse 7. Sehloho se re Modimo o lerato. Ho ke ho ratwe Modimo le baena. 7. Baratuwa a re rataneng hobane lerato le tswa ho Modimo, mme e mong le e mong ya ratang o tswetswe ke Modimo le hona o tseba Modimo. 8. Ya sa rateng ha ka tseba Modimo, ha ka a tseba Modimo hobane Modimo o lerato. Amen. Anyone who can read it for us in English? Right? Okay. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen. Thank you. Amen. Beloved, let us love one another, Baratuwa ha re rataneng for love is from God. hobane lerato le tswa ho Ntate And Modimo. whoever does not love does not know E God, mong le e mong ya sa rateng ho tjho hore because ha tsebe God Modimo. is love. Hobane Ntate Modimo ke lerato. May this message and the word of God Hampe molaetsa onana le lentswe lena la be Modimo our yardstick in this month of February. le tle be seikokotlelo sa rona kgweding ena ya Hlakola. The month that I thought, or the month that we think is the month of love. Kgwedi ena eo re nahanang hore ke ya lerato. Yes, some of you are celebrating this weekend the Valentine's Day, Ba bang ba lona ba ne ba keteka weekendeng ena ne re keteka lerato. the day that is named after Saint Valentine. Letsatsi lena le ileng la thewa ka mora ntate a bitswang Valentino. A Catholic priest who lived in Rome in the 3rd century. Moporista wa Katoliki a phetseng dilemong tse kgalekgale. But the Valentine's Day was just a normal celebration or festival of romantic. Empa letsatsi lena la Valentine e ne le fela ho keteka ha lerato. Not the only romantic love, but the friendship love and admirable E love. se fela lerato la batho ba babedi le lerato la metswalle. But the book that we have read, Empa jwale bukeng ena e re badileng hoseng. the Epistle of John, is known as the book of Apostle or the son of Zebediah. Lengolo lena la Johanne e leng mora wa Zebedia. The John that is one of the 12 disciples, Johanne eo e leng e mong wa barutwa ba 12. and the one who was within the inner circle of the disciples. Yeo a neng a atomelane haholo le Jesu Kriste. He was always with Peter and James at the Ne time. a dutse a ntse a na le Petrose le Jakobo ka nako And it's tsohle. traditionally known that this book is written by him. Le ho tloha kgale ho a tsebisahala hore buka ena e ngotswe ke ena ka And sebele. like the second book and third book of John and the book of Revelation. Le epistole ya bobedi le ya boraro le buka ya tshenolo. Even though some scholars are disputing the author of this book, Le ha ile hore baithuti ba bang ba ntse la modimo ba e hlatholla taba ena ebile ba e botsisa. but the message is strongly associated with him. Empa molaetsa o amahangwa haholo le yena Johanne. Because he's the one who ministered in the Ephesus at the Hobane time. ke yena ya ileng a isa thuto ho kereke phutheo ya Efese ka And nako most eo. of his time during the time of AD 85 and others, Ene nako e kgolo le e nyane ka nako eo ya moruti a sa e boletseng.
And towards the first century, le ho ya century ya pele he was there by the side of the o ne Ephesus. a ntse a dutse a le teng lehlakoreng la baefese And the apostles at the time were aging. le baapostola ka nako eo ba ne ba se ba ya ba And some hola of them were killed or martyred at the ba time. bang ba lona ba ile ba bolaelwa lentswe la modimo ka And nako the church eo. was expanding into the Gentile world. Ene kereke e ne se fetoha e hola ka baditjhaba The internal challenges or doctrinal challenges were starting. dikgwetlho kapo diphephetso di ne di se di qala tse kenelang ka hare ho kereke And one will think that Apostle John himself was very old at the time. jwale o no ka hla nahana hore ka nako eo ho tjho hore moapostola Paulos o ne sa hodile haholo Because the reflection of this letter shows maturity. hobane lengolo lena le bontsha boholo And it shows the pastoral concern of the author. ebile le bontsha ho ngongoreho ya motho ya lengotseng e nang le seruti And when he was ka hare. writing this letter, ene ha ne a ngola epistole ena he was writing to pursue the truth or the guardian, becoming the guardian of the truth. o ne a e ngola ho hlohloletsa batho hore ba be le nnete As I said, he was writing to the Ephesians or the Christians and the Gentiles in the Ephesus. jwalo ka ha se re tsholo hore o ne a ngolla bakreste le baditjhaba ba kereke ya phuthego ya And it Efeso. was not specifically addressed to a particular e ne congregation. se hore haholoholo le ne le lebisitse phuthegong e itseng But the letter became the secular letter that was addressed to everybody who was e there. laba lengolo la kakaretso le neng le adresitswe ho batho kaofela ba neng ba le To teng ka both the nako eo. Christians in the Asia Minor and the Gentiles that were around ho there. bakreste ba neng ba le teng Asia Minor ha mmoho le baditjhaba ba neng ba le teng Because that is where we believe he ministered during his last ke time. moo re dumelang hore o ile a ruta dithuto tsa hae tsa ho qetela teng And these recipients were the second generation of Christianity. ba neng ba amohela lentswe lena e ne le ba moloko wa bobedi wa But there was bokreste something that was bothering Apostle John. empe ho nona le ntho e etsang hore moapostola Paulos a ngongorehe Because there was a painful separation within the congregation or within the church. hobane ho no ho na le dikarohano ka hare ho kereke ya modimo That is why in 1 John chapter 2, ke ho tloha kgaolong ya pele ya he said bobedi, he, tshwarelo. he wrote this way. o ngotse mantswe ana a reng They went out of us, ba tswile ho rona but they were not of us. empa e ne se ba rona That shows that there are some of those who have left from them. seo ho bolela hore ho na le batho ba bang ba tswileng ho bona There is a breakaway from the church of at the time. ho na le dikotwana tse bileng teng kapo karohano e bileng teng ka nako eo And these kerekeng individuals were once Christians. ene batho bana e ne le batho ba ileng ba bakreste But pele because of the false teaching, they separated from empa ka them. lebaka la dithuto tsa bohata ya ba ba intsha ba arwana And le that bona created spiritual insecurity. ya ba seo se hlola semoya se senang tshireletso Now, Apostle John is writing to reassure the faithfulness of the Christians jwale Johane o ngola lengolo lena ho fa bakreste tiisetso based on the false teaching that was out ho there. ya ka dithuto tsa bohata tse ne seng di atile Now, those people at the time why they were breaking away, jwale batho bao ka nako eo lebaka la hore na ebe ba ile ba ikgaola they dikoto thought they have better knowledge than what God has given ba ne them. ba nahana hore ba na le tsebo e fetisang eo modimo a ba They fileng thought yona that salvation comes from secret spiritual knowledge. ba ne ba nahana hore pholoso e hlaya sephiring se itseng sa tsebo They thought that the material world is inheritance of the evil. ba nahana hore dintho tse tshwarehang tsa lefatshe lena ke lefa le tswang ho Satane They thought also that physical bodies corrupt, but not the spirit. ba ne ba nahana hore mebele ya bona e ne le yona e etsang manyofonyofo So empa e seng all moya these things were bothering Apostle jwale John. dintho tsena kaofela ke tsona tse neng di tshwenya moapostola Because at Paulus. the end they thought Jesus Christ does not come from the flesh. hobane qetellong ba ne ba nahana hore Jesu Kriste o ne a sa tswe bonameng And Christ only appeared as a human at the time, and that was once and for all. ba nahanne hore Jesu Kriste o hlahile ka nako eo fela e le motho wa nama ya ba ho fella moo Whereas God is fully a human and a spirit. kgathe ntate modimo ke motho ya tletseng ebile ke moya hape And he came through flesh, that is why he died for our o tlile sins. ka senama ke ka hoo a ileng a shwela dibe tsa And that is rona why we saw ke salvation. ka hoo re ileng ra bona pholoso So therefore, Apostle Paul was
actually opposing this teaching. Jwale moprofeta Johane moapostola o ne a hanyetsana le dithuto tsena. He was opposing these negative teachings about Christ. O ne a hanyetsana le dithuto tsena tse kgahlanong le Jesu Kriste. And therefore, when he was writing, Jwale ha na ngola lengolo lena as their faith was no longer strong, ka hore tumelo ya bona e ne se itekateka e se sa tia he haholo. realized that there is something that is missing from them. O ile a hlokomela hore ho na le nthonyana e itseng e shotang ho He bona. questioned himself, are they these people right? A be a ipotsa a ikaraba hore na ebe batho ba ba lokile Do na. they really know God? Na ebe ba tseba Modimo na. And therefore the letter becomes of the pastoral letter to them. Jwalo he ya ba lengolo lena o ngola lengolo lena la seruti ho And the letter bona. becomes the testimony of faith towards those Christians. Ya ba lengolo le nang le testamento ho bona le ho ba Kreste. And not just the letter was not there to create fear. Empa lengolo lena le ne le sa etsetswa hore le hlole tshabo ka hare ho But bona. congregation of the Lord, the text that we have read, Empa baratuwa ba Modimo mo re badileng ho it is one of also the text that is full of love in the New ke Testament, mangolo a mang a tletseng ka lerato ka hare ho testamente ya e ntjha. which tells us that love originates from God. Le re jwetsang hore lerato le hloduwe ke Modimo. Love is revealed through God. Lerato le hlaisitswe ho rona ka Modimo. And love must be reflected by those who respect and love God. Lerato le ka bontshwa ho batho ba ratang le ho tshepa Modimo. And Apostle John is saying to us, Jwale moapostola Johane o re ho rona a love is not only mere emotions, lerato ha se fela maikutlo. but it's also a sentimental and social benefit for Ebile us. ke pontsho hape ya rona bophelong ba He rona. talks about the love that is rooted in O God. bua ka lerato le tsepamisitsweng ho Modimo. And he says love is not only just to act morally, O re lerato ha se fela ho iketsa ekare. it is but to participate in the life Empa ke ho sebetsa le ho sebetsa and the nature of lefatsheng. God himself. Le mokgwa o ntate Modimo a leng ka boyena. That is why when the passage starts, Ke ka hoo ha temana ena e qala it uses the Greek word e sebedisa lentswe la Segiriki le reng beloved. le reng lerato. Beloved. Le reng lerato. When you take that word into Greek, Ha o nka lentswe leo o le fetolela it is Segiriki agapetoi, le re agapetoi. which means a deep reflection Le bolelang he ho bontshwa ho tibileng and conventional relationship. le dikamano. And it's not only a cold, John is not talking about the cold reflection. Ha bue fela ka dikamano kapo ho bontshwa ho He batang. is writing also about the spiritual nature of a human. Ebile o ngola le ka semoya sa batho. Now, what John is saying to us this morning, Jwale Johane seo a se bolelang ho rona he hoseng hona. talks to us using the little language or the children language. O bua le rona a bua ka The puo ya bana. beloved brothers, E reng baratuwa ba his ratehang. concern, Taba ya hae it is not only the academic part of love, a se fela sena lerato lena la but it's the dithuto. perseverance and the restoration of love. Empa ke lerato le nang le mamelo le nang le And that is kutlwisiso. why he emphasized God is Ke ka love. hoo a toboketsang taba ya hore ntate Modimo ke lerato. God is love. Modimo ke lerato. Love is Lerato God. ke ntate Modimo. God is loving. Modimo ke lerato wa God rata. shows Modimo o love. bontsha lerato. He says God is love O re Modimo ke lerato. because that is the fundamental character of God himself. Hobane ke motheo wa botho ba Modimo. Because love flow from God down to us. Hobane lerato le tloa hodimo ho ntate Modimo le tla tlase And ho love rona. existed before creation. Lerato le hlodiwe la ba teng pele ho tlholeho. And therefore creation of love, Jwale he tlholeho ya lerato it is God ke himself. Modimo ka boyena. That is why love is light. Ke ka hoo lerato e leng kganya le Love is lesedi. spirit. Lerato ke moya. Love is holy. Lerato ebile le a And love is halalela. righteousness. Lerato ebile le na le toka. God is love. Modimo ke lerato. Because God is a holiness and a justice one. Hobane ntate Modimo ke a halelang ebile ya nang le toka. Because God's love flows from the perfect world. Hobane lerato la Modimo ke le tswang ho phethahaleng ho tswang ho And to yena. show that love that we are having comes from Ho God, bontsha hore lerato leo re nang le lona le tswa ho Modimo. John is saying to us, Johane ke sena sa reng ho rona. everyone who loves has been born of God and knows E God. mong le e mong ya ratang o tswetswe ke Modimo ebile o tswa ho Modimo. And therefore love is not just command. Jwale lerato ha se fela taolo. It is an evidence of spirit. Ke taba ya moya.
And knowing God is rational and not just an intellectual. ene ebile ho tseba hore ntate modimo ke moya ebile ha se motho fela ya And hlalefileng. therefore, to know God, it means you must live like God or to live with God. Jwale hore o tsebe modimo o tlameha hore o tsamaye ka modimo o bo o phele le modimo. If God is love, Haebe modimo e le lerato, and therefore those who are born again will reflect the love of God and will reflect the character of God. jwale bana ba tswetsweng botjha ba tla bontsha lerato la modimo re tla le bona ho bona. That is why the true knowledge produced God. Ke I ka mean, hoo- produced love. Ke ka hoo tsebo ya nnete e tlo hlola lerato. And when you know God, it means you will have love. And ha o tseba ntate modimo ho bolela hore o na le And if lerato. someone lacks love, Haebe motho e mong a sena lerato, no matter how impressive you may be, ho sa kgathaletsehe hore na o impressive ho le they hokae. truly don't know God if you don't know Ho love. you don't bolela have hore ka love. nnete ha tsebe modimo hobane hana Now, to lerato. connect the doctrine and the ethics of love, Jwale ho kopanya dithuto le taba tsa lerato. and therefore you cannot separate God from love and love from God. Jwale o ka se arohanye modimo ho lerato le lerato ho modimo. And if you believe in Jesus Christ, Haebe ka nnete o dumela ho Jesu Kriste, then you live the righteous life. o tlo phela bophelo bo nang le And toka. that is why the true believers produce love, because they live the righteous life. Ke ka hoo bakreste ba nnete ba fana ka lerato ba bontsha lerato hobane ba phela bophelo bo nang And le that's why toka. orthodoxy must also result in orthopraxy. Ke ka hoo o tlamehang hore ho be le orthopraxy. That is why love is not emotional. Lerato ha le fela maikutlong a It is hao. essential for Christians to identify themselves as God through their love and through their character. Ho hlokolotse haholo hore bakreste ba ipontshahatse ho ya ka maemo a bona, maitshwaro a bona le ka lerato la bona ho The modimo. statement that we read from our passage this morning that says God is love, Temana ena eo re badileng e reng tate modimo ke lerato. it implies that love originates from God. E bontsha hore lerato le hloduwe ke modimo. Love defines Christian identity. Lerato ke lona le hlalosang bokreste ba rona. Love reveals authentic faith of a human being. Ebile lerato le bontsha bokreste ba rona re le batho. Love reflects the embodiment of the cross and the death of Christ on the cross. Lebile le hlalosa le seo se etsahetseng sefapanong. And that is through this love that we can sustain our lives. Ke ka lerato lena re ka kgonang ho phela re tswele pele maphelong a Now, brothers and rona. sisters, Apostle Paul this morning speak to us about this love. Jwale dikgaitsedi di ba ena moprofeta Johane o bua le rona, moapostola Johane o bua le rona He o says, seng mona. beloved, O re baratuwa let us love one another. ha re rataneng. He's not just only speaking about feelings, Ha bue fela ka maikutlo. the feelings that comes and go. Maikutlo a tlang ebe a He's tsamaye. speaking about love O bua ka lerato. of one another. Lerato la ho ratana The re le agape batho. love. Lerato la real love. boina. Lerato la nnete. The love that is self-giving. Lerato le o The love that is iphanang. sacrificial. Lerato le o inehelang. And the love that is active. Lerato le o etsang hore o sebetse. The love that is not passive. Lerato le etsang hore o ska ba motho ya dutseng The love fela. that is not deliberate. Lerato leo le nang le maikemisetso. The love that is deliberate, not accidental. Lerato le nang le maikemisetso e seng la And the tshohanyetso. love that is not conditional. Lerato le senang maemo. This morning, allow me to speak to you about this love, agape O love. seng hona re dumela hore re bue le wena ka lerato lena la The boena. love, agape love, the real love. Lerato la mannete. A notion that is marked by an identity. Taba e bontshwang ka botho ba rona. In a country that we live, in a country where we understand that diversity is there. Naheng ena eo re dulang le yona ho yona e re In tsebang a hore batho re country that we understand, mefuta-futa. in a community where we live, where we know there is political tension. Naheng ena eo re dulang le yona re tsebang hore ho na le mathata a sepolotiki. In a world or environment where we understand that people are facing economical hardships. Tikolohong e re dulang ho yona eo re tsebang hore batho ba tobane le mathata a ikonomi. And in a country, in a community where we understand that we are not the same, Naheng ena eo re dulang le yona eo re utlwisisang hore re le batho ha re tshwane ebile ha re lekane. there is a call for agape love. Ke hona hoo re bitsetswang leratong lena la And the call nnete. for agape love is agent to me and you. Pitso ena ya lerato la nnete la boena ebile le
sokolotse haholo ke le Because tatileng ho agape rona. love in the economical hardship is testing me and Hobane you. lerato lena la nnete la boina ha ona le mathata a economy le re beya tekong. We are facing unemployment, a lot of unemployment as South Re Africans. tobane le ho hloka mesebetsi ho ngata re leng ba Afrika Poverty Borwa. is skyrocketing in our country. Batho ba dula ba ntse ba le ka hare ho And poverty equality ba le gap is widening on a tshotleho. daily basis. And ebile le gap e ba kgolo In dipakeng tsa those rona le ba baholo. circumstances, agape love is needed. Mabakeng ao jwale ke hona moo agape love kapa lerato la nnete le Agape love need to hlokehang. be active. Lerato la nnete le tlameha hore le be le re Because we need to bontshanang. love one another so that we can fit one another. Hobane re tlameha ho tseba hore re qale ka ho rata e mong le mong wa rona We hore need tle to re tsebe ho love one another fepana. so that we can visit one Re another. tsebe ho ratana e be le hona re kgonang ho tjhakelana le ho We need to etelana. love one another so that we can give hands to one Re another. tsebe hore re ratane hore re tle re tsebe ho thusana. The real love does not merely say, I'll pray for you. Lerato la nnete ha le re fela ho wena ke tla o rapella. But the agape love will say, how can I help you? Empa lerato la nnete la boyena le tla tla ho wena le re nang ka o Because thusa agape love jwang. is deliberate. Hobane lerato la boena ke le It is ikitlaetsang. not always budget constraints when you talk about agape A se love. fela le yang ho ya ka ditjhelete ha o bua ka lerato lena la You boena. don't say, I've budgeted for this, I won't do it because I did not budget Ha for o re it. dipehelo tseo ke ipehetseng tsona di fela mona ne ke sa budgetela eo e But kopang. that is agape love that gives not for recognition. Empa lerato la boena le a fana and ha le qeta ho fana ha le batle hore motho a ba jwetsuetse ntle hore And o that etse is agape hantle. love that wants everybody to work extra time or extra time also to help one another. Ke lerato la nnete le batlang hore e mong le e mong a kenye mohoma tshimong hore re tse re tsebe We ho need to ratana. love one another in this economic situation Re that we are tlameha hore facing. re ratane le ka hare ho mathata a se-economy e re They nang are le your ona. brothers and sisters, your mothers, your fathers who are struggling out Ke there. dikgaitsedi, ke baena ba hao, ke batswadi ba hao ba Some sokolang ka of them morao. you can only give love by mentoring. Ba bang ba bona o ka ba fa fela lerato ka ho ba fa dithuto Some of tse you itseng. can also give love by helping one child with a school transport Ba bang fund. ba bona o ka thusa fela ngwana le mong fela hore o patalle Some of transport ya you can hae. give love by expressing and just caring of that person who really needs Ba love. bang ba rona o ka kgathalla fela wa hlokomela motho e itseng a hlokang lerato. A sacrificial love, agape love, does not only depend on luxury things, Lerato lena le nang le boinehelo la mannete la boena ha bo ye fela ka dintho tse tsa but it's a maemo. love of loving one another like as God loved us. Ke lerato fela la hore ho ratana jwalo ka ha Jesu Kriste le Modimo a re Similarly, I ratile. understand that as South Africans, we need to know this. Ka mokgwa o tshwanang ra tseba hore re le ba Afrika Borwa re tlameha hore re e tsebe There taba is also enana. these financial pressures that we are facing. Ho na le dikgatello tsa ditjhelete tsena re tobaneng le tsona. Some of the parents are working far from their own children. Batswadi ba bang ba sebeletsa hole le bana ba And bona. some of the families, they also face the relationship breakdowns that affects their own family. Di-family tse ding ho na le moo e leng hore dikamano di ile tsa robeha. But we are saying the agape love is the love that is active. Empa lerato la mannete la boena ke lerato le nang le Because boikitlaetso. when agape love is active, we will always communicate with one another. Hobane ha lerato lena la nnete le na le boikitlaetso re tlo kgona When ho agape love is active, we will be able to forgive one ha o na le another. lerato lena la boina re tlo kgona le ho tshwarelana. When agape love is active, we must also show emotional and never get tired. Lerato lena la boema le tlo bontsha le maikutlo ebile re sa That kgatha. is agape love that is deliberate, brothers and Ke sisters. lerato lena le nang le boikitlaetso le leng la It chooses boema. patience instead of using hard words to your brothers E and kgetha hore sisters. motho ya nang le lerato lena na a be le You mamello. must also discipline your children with O love. tlameha le hore o kgalemele le bana ba hao ka lerato. That is what agape love is all about. Ke lerato lena la boena le re buang ka When lona. parents and families are fighting in their own family, Ha batswadi ba lwana le difamili kapo they must maloko a always lwana. choose forgiveness rather than Ba revenge. tlameha hore ba ske ba kgetha boiphetetso empa ba kgethe Parents ho must also tshwarelana. try to create time to connect with their own Le children. batswadi re tlameha hore re etse nako ya hore re ke re dule le bana ba They rona. must sacrifice to teach their children. Hore ba ikitlaetse hore ba rute bana. And that is called agape love Ke to your lona family. lerato la boena le o buang
buang le lona malokong a And the agape rona. love that we need to show at our different workplaces. Lerato lena la nnete le lona re tlameha hore re le bontshe le It mesebetsing is ya the rona e love that fapaneng. we will say no to corruption, Ke lerato le tla hananang le no to manyofonyofo. competition and exploration. Ke lerato le tla hananang le bobodu le ho compete against That each is other. agape love that is active. Ke lona lerato lena le la boina le nang le To the business boikitlaetso. owners, they will not choose profit over their employees. Ho batho ba nang le di-business ba ske ba kgetha di-profit ho batho ba To bona. some people will not choose dishonesty in order to marginalize others. Ho batho ba bang hore ba tle ba ske ba kgetha ho se tshepehe hore ba tle ba kgesetse ba bang ka To the thoko. leaders and bosses at workplace, Ho baetapele ba leng ka hare ho mesebetsi ya they will rona. always choose to be fair than to oppress another Ba one. dule ba ntse ba kgethile hore ba be le toka ho na le hore ba hatelle ba bang. They will always choose the integrity that is embodied with Christ. Ba kgethe toka e dutseng e ntse e le ho Ntate And they Modimo. refuse to be popular for the sake of oppressing the other Ba hane children. ho tsebisahala mosebetsing ka lebaka la ho hatella ba They will bang. refuse to be popular by oppressing, by being unfair to others. Ba hane ho tsebisahala mosebetsing ka hore ba ske ba ba toka le ho batho ba And they will bang. refuse to be bribed because of what they want of material things. Ba hane hore ba fuwe ditjhelete ka khoneng hobaneng fela ka dintho tse That is what tshwarehang. the agape love is, the love of your neighbor. Ke lerato leo la boena le buang la hore o rate And love makhelwane your wa God as you hao. love yourself. O rate modimo wa hao ka tsela eo le wena o ithatang ka Agape yona. love will never be weak. Lerato la boema ha le ka se be And tekenteke. agape love will never prevail in a society that is divided. Lerato la modimo le ke la bontshahatswa ka hare ho setjhaba se Yes, we arwaneng. know that we're living in a country where there is still white, black, and pink, and of different colors of Eya re a people. tseba hore re ntse re dula naheng e leng hore mobala o ntse o nka ho na le ba batsho ho na And le ba some basweu. exercise their division through their economic muscles. Ene ho na le ba bang ba e hatellang taba eo ka lebaka la ho bana le ditjhelete But ba agape love is the arolelana. love that shows emotion to their Lerato lena la neighbors. boena ke le le bontshang maikutlo le rata makhelwane wa hao. That is the love that will always try to accommodate one Ke another. lerato lena le o lekang hore o dule ntse o amehelana That le is the batho ba love that bang. will listen rather than judging one Ke another. lerato le tlang ho mamela ho na le hore le ahlole motho e That is the mong. love that will seek understanding Ke lerato le tlang ho batla ho bana le kutlwisiso e and without kenelletseng judging any person. ka ntle ho ahlola motho e mong. That is agape love that we need to have as Christians. Ke nona lerato la boema leo re tlamehang ho ba le lona re Yes, I Bakreste. understand, brothers and sisters, that in this month or this week, Eya re a utlwisisa hore kgweding ena kapo bekeng yona we ena talk of love. re bua ka lerato. And when you look at the Roman world at the time of How- Greco, Ha o bona ha o sheba hantle nakong ya ba Roma ka nako ela bo Kriko they talked about the romantic love ne le bua ka lerato lena la batho ba babedi that was called the eros love. le neng le bitswa eros love. And also they talk about the filial love, Ba ne ba bua hape ka filial love which is the friendship love. e buang ka lerato la boena. They also talked about the storge love, Bile ba bua ka le bitswang storge love that is the family affection ke love. lena la maloko la That is what rona. we call this day the agape Ke love. ntho eo re e bitsang lerato la mannete. In the agape love, the eros love is also important as we live. Lerato lena la nnete le eros love le ntse le le bohlokwa le lona ha It re is phela important mona. for a husband to protect their woman. Ho bohlokwa hore ntate a tshireletse mme wa And as hae. Africans, I understand that we show this love. Jwalo ka ha re le ba Afrika ra utlwisisa hore ho bontsha lerato We show lena it through our own celebration of weddings. re le bontsha ka ho keteka manyalo. We celebrate our weddings in different way, in the cultural Re way, bontsha ka ho keteka manyalo ka in mekgwa e traditional fapaneng. marriages, and we dance because that is the love. Ka manyalo a rona a setso ebile re a And it's the tjeka hobane ho romantic na le love or lerato. the eros love Ebile- according to the agape Ebile ho love. na le eros love ena ya batho ba babedi. Well, that is why in the book of Ephesians Ke ka says, hoo bukeng ya Baefese e re husband, love your wives, monna a rate mosadi wa hae just as Christ loved the church and gave himself up to it. jwalo ka ha Jesu Kriste a ratile kereke ya hae a And ba therefore, inehela in ho the yona. marriage that we are living, or with those that are married, Jwale he ho bao ba nyalaneng
And love does not mean to abuse your partner. lerato la hao ha le bolele ho hlekefetsa The molekane wa love hao means that you must always protect your spouse. le bontsha hore o tlameha ho dula o ntse o tshireleditse Because molekane wa Eros hao love requires sacrifice. hobane lerato lena le bitswang eros love ke la boinehelo le Eros boitelo love requires the Ubuntu, the spirit of Ubuntu. eros love le batla ubuntu le moya wa bobuntu There is no Christian that says, I'm a lover, I've got love, and I'm a Christian when you abuse your partner. ha ona mokreste ya ka reng ke tletse lerato ha qeta ba hlekefetsa molekane wa hae That is not what agape love is. a se seo lerato la nnete le se bolelang That is not how to love your partner. a se ka tsela eo o tlamehang ho rata molekane wa hao Even ka in the yona filial love that is talking about this morning. le fila love eo re buang ka yona hoseng Brothers mona and sisters, we need to be honest that we live like this in every community. ba ena le dikgaitsedi re tlameha hore re dumele hore ke ka tsela eo re phelang ho yona We malapeng a rona associate as friends through our different stokvels. re ikamahanya le metswalle ya rona ka ditokfele tse We fapaneng associate ourselves through the burial societies that we re have. ikamahanya le metswalle ya rona le ka di-society tse re The nang le church tsona tsa groups that we have. mafu le tsa dikereke tse re nang The le neighboring tsona associations that we have. le bo makhelwane ba re nang le But those bona are the values that we are having as Africans. empa ke dintho tseo re nang le tsona re le ba-afrika That is what we call the agape love. ke seo le bitswang lerato la As the mannete Proverbs emphasize this, jalo ka ha diprofebia di kile a tsa friend toboketsa taba loves at ena all times, lerato la metswalle ka and a nako brother is yohle born for adversity. le la bana ba habo That rona is the amen filial love that we need to show one ke fila another. love eo re tlamehang ho e bontsha re le We baena le need to show the dikgaitsedi filial love in the society that we are re living in. tlameha hore re bontshe fila love ho malapeng ao As re phelang business ho ona owners, as the partners, the principals, the educators, the leaders at work. re le batho ba fapafapaneng batho ba dikgwebo batho ba re leng baetapele le ko mesebetsing ya rona Wherever you are, you need to show the filial love. hohle mo o leng teng o tlameha hore o bontshe lerato lena le Because bitswang fila love Christ has shown us the filial love. hobane jesu kreste o re bontshitse lerato lena le bitswang fila He love accepted people to be his friends. o amohetse batho hore e be Even metswalle Thomas was accepted back in his cross. ebile le thomas o ile a amohelwa ka hare ho lesaka The lena storge love, the family love. lerato lena le bitswang storge love is e leng la part of the difamili agape love. le lona e ntse le lerato lena la That is the love mannete that you need to get when you are born. ke lerato le o tlamehang ho le fumana ha o By hlaya o le loving your ngwana family, your grandparents, your brothers, your sisters. ka ho rata ba leloko la hao le batswadi le baratuwa ba That is the hao love that you need to support your family. ke lerato leo re tlamehang hore re supportane And le as di-family Africans, we need to understand that God has given us something. jwalo ka ha re le baafrika re tlameha ho utlwisisa hore ntate modimo re file The ntho e spirit of itseng Ubuntu. lerato kapo moya wa The ubuntu spirit of saying, my brother is my neighbor. moya wa hore ngwaneso The le ke molekane wa ke spirit moena wa of ka saying that my neighbor will never go hungry when I have food. moya wa hore makhelwane wa ka a ka se The tshware ke tlala spirit ke na le that says, dijo my mother is my hore mother. mme wa ka ke motswadi wa My ka aunt is my mother. ragadi wa ka le ena My ntse le mme wa uncle is my ka father. malome wa ka ke That is ntate the wa ka spirit of agape love in an ke African moya o wa context. lerato la boena wa nnete eo re nang le ona re baafrika That is what we need to have. ke seo re tlamehang hore re be le The sona agape love. lerato la mannete Because what Psalms is saying to us, gobane seo dipesaleme di buang ho rona Psalm 133 says to us, go pesaleme ya lekgolo le mashome a how mararo a good metso e and pleasant meraro is it when God's people live together in unity. go lokile ebile go le hotle ha kakang ha batho ba modimo ba It is dula kaofela ba because of the kopane love that God has given ke us. ka lebaka la lerato leo ntate modimo a re fileng lona Yes, we need to live in the spirit of Ubuntu, eya re tlameha gore re dule re na le moya ona wa ubuntu of loving one another, wa go ratana re le batho supporting our re families. ntse re tlhotlheletsana re le Supporting family our re ntse associates. re thusana re le batho ba re sebetsang le Because the bona spirit of Ubuntu says, gobane moya ona wa botho o re go your rona child is my child. ngwana wa ka ke ngwana wa ka We belong to one le another. wa hao ke wa ka ebile And re that is emphasized in amohelana the book of Romans, ebile e toboketswa haholo bukeng ya chapter 12, when baroma he says, go
Ho leshome le metso e mmedi Be e re, devoted to one another in love. e bang le boitelo ho e mong le e mong ka Honor one another lerato. above yourself. Hore le tlotlane ho ka The hodimo ha le- reflection shows the agape love, lerato lena ke lona le bontshwang ka lerato la reminding us mannete. that we need to forgive and love one Ebile another. le re hopotsa le hore re tlameha hore re We need not to tshwarelane. judge ourselves or whether you are poor or rich. Re tle re ske ra ahlolana hobane e mong o na le ho itseng o mong hana That is the letho. agape love that we need to show. Ke lona lerato la mannete leo re tlamehang The ho agape bontshana. love that is associated with the staunch love that is associated with agape Lerato love. lena le bitswang staunch love le amahantswang le lerato la mannete. We need to be romantic to each other when we are married or lovers. Re tlameha hore re ratane ha re le batho ba babedi ba nyalaneng. We need to tolerate one Re another. tlameha hore re We mamellane. need to be faithful to one Re tlameha another. hore re We tshepahale. need to love one Re another. tlameha ho ratana. Yes, there is a singer who says, singer Maralo who says, Ho na le mme a bitswang Maralo a reng ha 50-50 bina. makes 100%. A re 50-50 ha e kopana e etsa lekgolo. But there will never be 50-50 that makes 100% in love. Ho ke ke wa ba le 50-50 e etsang Because the 100% mo Bible says leratong. the man must love the Hobane partner. bele e re ruta hore ntate a rate And the mosadi wa man must hae. provide to the partner. Abe moabi, a abele Whereas mosadi the wa woman must hae. be submissive. Ebe se mme wa hae ebe a The mo Bible never hlompha. told us to divide the two Ntate Modimo ha ka ba re ruta ka taba ya like Maralo and 50-50. what you guys are Jwalo ka ha doing. Maralo le ha lona le tjho. You say there is a 50-50 Le in bua ka my taba ya house. hore ntlong ya ka ha ka hona le 50-50. Ha e jwalo bana beso. No, it's not like that, brothers and sisters. In love, we need to understand one another. Leratong re tlameha hore re In utlwisisane. love, we need to be solidarity to one another. Leratong re tlameha hore re be le kutlwelano In love, bohloko. we cannot betray one another. Leratong re ka se ke ra In betrayana. love, we always would stand for each other during the difficult times. Leratong le ha o le boima re a In love, we always emellana. understand our neighbors. Re dula re utlwisisana le And we bao re extend our ahelaneng love le beyond bona. our boundaries. Re be re tlodise lerato la That rona is ka the agape nqane. love that John is talking Ke about lona this lerato lena la morning. mannete leo Johana a buang ka lona hoseng That we hona. need to teach our children to love. Hore re tlameha hore re rute le bana ba rona ho We need to rata. teach our children to respect. Tlameha ho ruta bana ba We rona le ho need to teach our hlompha. children for Re forgiveness. tlameha ho ruta bana We ba need rona to teach our tshwarelo. children to Re appreciate. tlameha ho ruta bana ba rona ho We need to teach our ananela. children that God comes first. Re rute bana ba rona hore We ntate need Modimo to tla teach our pele. children the spirit of Re rute Ubuntu. bana ba rona moya wa Because botho. God is Hobane love. ntate Modimo ke He lerato. is love that we are living. Lerato leo re phelang ka And therefore, lona. brothers and sisters, Jwale he ba ena le we need dikgaitsedi. to understand that love is Re patient. tlameha re utlwisise hore lerato le Love mamello. is kind. Lerato le na le It does mosa. not envy. Ha le does kgalle not e nngwe boast. ntho. Ha le It ikotle is not even sefuba. proud. Ebile ha le ikotle It does sefuba. not dishonor the other. Ebile ha le And nyenyefatse o love is not mong. self-seeking. Lerato ha le iketsang And it's wena. not easy to be angered when you love A one se lerato another. le etsang hore motho a phakise le ho That is kwata kapa ho agape kgina. love. Ke lona lerato la The mannete. real love, brothers and Lerato la sisters. mannete dikgaitsedi le baena. Yes, when I go to conclusion, Ha re se re ya qetellong as Christians, jwalo ka ha re le bakreste. we cannot call ourselves that we are Christians when we don't have Re love. ka se ipitse bakreste ha ebe re sena You lerato. cannot call yourself a Christian when you are not able to forgive. Re ka se ipitse bakreste ha o sa kgone ho We tshwarelana. cannot call ourselves Christians whereas we don't love our neighbors. Re sa rate baahisane ba rona re ka se ipitse We cannot bakreste. call ourselves Christians when your neighbor goes Re hungry. ka se ipitse bakreste ha moahisane wa hao a lapa o le teng. You call yourself Christians but you don't speak to your mother. O ipitsa mokreste empa ha o buisane You le call motswadi wa yourself hao. Christians but you are not in good terms with your O sister. ipitsa mokreste empa ha o buisane le You call ngwaneno. yourself Christians but you're full of O corruption. ipitsa mokreste empa o tletse ka bobodu. You call yourself a Christian but you are a pathological O liar. ipitsa mokreste empa ke wena ya buang You leshano call hore o yourself Christian but you latelletse. influence others negative O in church. ipitsa mokreste empa o hlohleletsa batho ba bang ka hare ho kereke hore ba etse tse fapuileng. You call yourself Christians but you've got negative O mind. ipitsa mokreste empa dikelello tsa hao ke When tse you are about to give in fapuileng. the house of the Lord, Ha o tlo fana ka hare ho ntlo ya you Modimo. fana ka modimo ba isa ka tšhelete You are tsena. always saying
Why are they taking But this you lot call of money? What yourself are a they going to do? Christian. Empa we pitsa mokreste. You call yourself a Christian, but untate madubaduba msebetsing We pitsa wao. mokreste, but you are doing all these sorts You of things call at yourself work. a Christian, but you don't love. You don't have God, or you don't have love spirit in you. We pitsa mokreste empa ha ona lerato, ha ona le moya wa lerato You ka hare ho call wena. yourself Christians We pitsa mokreste. with love. A nang le lerato. But in your ministry, ba kopana ka lebaka la Empa hao. mokgatlong wa hao there is You some call quarrels yourself because a of you. Christian with love. We pitsa mokreste ya nang le But you have lerato. forgotten, you have refused to forgive one another in your ministries. Empa o hana ho tshwarela wa heno ka hare ho mokgatlo o leng ho ona. You call yourself a Christian in this church. We pitsa mokreste ka hare ho phuteo But ena. there's somebody that you're saying you are not in good terms with him Empa or hona le her. motho o reng ha o buisane le yena ka hare ho tempele. And you call yourself a Christian in this church with love. We pitsa mokreste ka hare ho tempele ena a nang le lerato. Empa o mmema ditaba, ntate raditaba. But you are someone who is always doing this and that. O mo ferekane ya tletseng ka lerato la boikaketsi. You are always confusing people and then you don't have agape love. But if you love God in this Valentine, Ba haebaneng o rata modimo letsatsing lena la do what is Valentine. right. Etsa se lokileng. Love your family. Rata leloko la hao. Love your neighbor. Rata moahisane wa Love hao. one another Ratanang. as God loved you. Jwalo ka ha modimo a And le if God ratile. is love, Haebe modimo e le then the lerato. church that you are belonging to is love. Ele kereke eo o kenang Because ho it's the yona e le house of the lerato. Christians. Ka lebaka la hore ke ntlo ya If church bakreste. is love, Haebaneng kereke ena e le God lerato. is love. Modimo le yena ke lerato. Therefore, to love one Jwale another, he hore re ratane. we need to be actively engaging in love of Re Christ. tlameha hore re be re mahlahahlaha ebile re ikitlaetse leratong lena la And we need to modimo. do that Re deliberately. tlameha hore re etse eo ka We need to maikemisetso. love one another faithfully Re so. tlameha hore re ratane ka And that tumelo le is ka what is nnete. called agape Ke love. seo se bolelwang ha se bua ka That is the lerato la love that nnete. is that is the real love. Ke lona lerato la mannete leo. And the love that does not disappoint. Lerato le sa swabising. And that is the love of God. Lerato leo la modimo. And the love that is agape. Lerato la mannete. Agape love does not miss appointments. Lerato la nnete ha le re ha o na le appointment e be se o fihla lata. Agape love does not owe anyone a chocolate. Lerato la mannete ha le na sekoloto sa hore ke kolota mang chocolate. Agape love does not owe anyone flowers of yesterday. Lerato la mannete ha le hatelletse mang kapa mang ka dipalesa tsa maobane. Agape love does not owe anyone dinner appointment. Lerato la mannete ha le habelletse mang kapa mang hore ho uwe dijong tsa bosiu. Agape love is not like the situation of yesterday. Lerato la nnete ha le tshwane le lerato la maemo a Mo ne maobane. le robana dipelo teng. Where you were breaking each other's That hearts. is not agape Ha love. se lerato la mannete. But agape love Empa lerato la mannete is a love that is full of grace. ke lerato le nang le mosa. That we know that through Jesus Christ we Lerato are leo re safe. tsebang hore ka ntate modimo kapa That ka is Jesu the Kriste love re of Jesus bolokehile. Christ. Ke lerato la Jesu Kriste. The love of dying on a cross for us. Lerato leo a re bontshitseng ka hore shwela And He's sefapanong. calling us. Ene wa re biletsa kajeno. Let us love one Ha another. re rataneng. Jwalo ka ha ntate a le Just as ratile. God has loved you. Let us love one Ha re another. rataneng. Jwalo ka ha ntate a re Just as ratile. God has loved Let us us. forgive one Ha re another. tshwarelaneng. Jwalo ka ha Modimo a re Just tshwaretse. as God has forgave us. Let us re mamellaneng. Let us be patient with each As- other. Because jwalo ka ha Modimo a re Just as mametse. God has been A patient re with us. rataneng tsatsing lena bekeng Let ena ya us love baratani. each other today and tomorrow and Rata forever. ngwaneno. Love your neighbor. Rata mohaisane wa Love hao. your sibling. Rata kgaitsedi ya Love hao. your brother and Rata sister. mosebetsi mmoho le wena. Love your person that you're Hlompha working molekani with. wa hao. Respect your Rata molekani wa hao. love your husband Jwalo and ka your ha wife. ntate a le Just ratile. as God has loved us. Amen. In Jesus' name, amen.
a re ema ka maoto ke tlo kopa e mongwe wa bomme a ke a re rapelle re etelle pele kampo a felletse lentswe lena ka thapelo. A rapele morena le modimo wa rona wena tau ya leloko la Juda re tsholetsa matlho a rona kwa dithabeng kwa thuso ya rona e tswang teng modimo wa rona re rata go leboga kgosi ya goloka ra leboga modimo wa rona gobane modimo o re tlhodile mo setshwanong sa gago ka lerato modimo wa rona re lebogela bophelo bo re fileng bona modimo wa rona re lebogela dijo le diaparo tse o re fileng tsona modimo wa rona modimo wa rona re tla mo go wena kgosi ya goloka ka boikokobetso modimo wa rona ra itse kgosi ya goloka modimo wa rona gore wena modimo o re rutile kgosi ya goloka ka fa re tsantse re tsamaye ka fa teng ka teng modimo wa rona empa fela ya ka re le batho ba madi le nama modimo wa rona re eta re go leo fela kgosi ya goloka mme re tla mo go wena modimo wa rona re ikokobetsa modimo re tshwarele male wa rona modimo wa rona mme o re thuse kgosi ya goloka re tle re kgone go tshwarela bang ba ba re tshitetseng modimo wa rona modimo ra rapela moya o galelelang ka lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka ra leletsa moya o galelelang modimo wa ka o re theowa modimo o tle mo lefatsheng modimo wa rona ra leboga kgosi ya goloka gore modimo wa ka re le utlwile lentswe la gago modimo wa rona lentswe le re rutang ka lerato modimo wa rona ka tšeko modimo wa rona ra utlwa modimo wa rona marato a fapafapaneng modimo wa rona modimo wa rona o rometse modimo batlhanka ba gago kgosi ya goloka mo lefatsheng gore ba tle ba rute modimo wa rona dithuto modimo wa rona ba re gopotse modimo ka fa re tsa tshwanetse re tsamaye ka teng modimo wa rona mme modimo wa rona ka gore modimo re batho ba madi le nama modimo wa rona re eta re leo fa re phela ka fa go rateng ga rona modimo wa rona ra rapela moya o galalelang modimo wa rona gore tsena mo dipelong tsa rona modimo wa rona tsena mo ditlhaloganyong tsa rona modimo wa rona re phele modimo wa rona ka lerato modimo wa ka lerato modimo le le tlhodilweng ko wena modimo wa rona lerato modimo wa rona le senang boikgogomoso modimo wa rona lerato modimo wa rona le sa re baleng melato modimo wa rona lerato modimo wa rona le re sa re tlhopheng gore re batho ba mofuta mang modimo wa rona ra rapela moya o galalelang kgosi ya goloka gore rona modimo wa rona re tlile mo pela sefatlhego sa gago ra rona re ba gago re ba kreste modimo re thuse modimo wa rona gore re phele modimo go ya ka fa melaong ya gago modimo wa ka re thuse kgosi ya goloka gore modimo ga re tswa mo re tsamayang mo teng modimo wa rona re bonagale re le ba gago modimo wa ka re tsamaye modimo wa ka re bontshe lerato le modimo wa ka gore setšhabo sa gago modimo wa ka se tle se bone wena ka rona modimo ra rapela moya o galelang ka lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka ra itse gore wena modimo wa rona o tshepegile modimo wa rona o re tshepisitse modimo gore ga o ne re tlogela fela modimo wa ka re thuse modimo wa rona gore re se ka ra eta re fapoa mo ditseleng tsa gago modimo wa ka modimo wa rona re go lebogile kgosi ya goloka ra re modimo wa rona kereke ke ye modimo wa ka ra rapela moya o galelang re bja mongwe le mongwe wa kereke e modimo wa rona mo pela sefatlhego sa gago modimo wa ka e tlhodilwe ko wena ka lerato modimo wa ka modimo wa ka e na le ditsamaiso tse di farologaneng modimo wa rona re fe dipelo tse telele modimo re fe kutlwele botlhoko modimo wa ka gore ga re ntse re dira ditiro tsa kereke modimo wa rona mo re gatana dikgontshe mo teng modimo wa ka re kgone go itshwarela modimo wa rona le ga re tsamaya mo teng modimo wa ka re se ka ra balabala modimo empa fela re bolele lefoko la gago modimo wa ka gobane lentswe la gago modimo wa rona ke le bone modimo wa ka ke lesedi modimo wa ka le re sedimosetsang kgosi ya goloka re fe maatla o re fe botlhale modimo wa ka botlhale bo bo tswang ko go wena modimo wa rona ra leboga kgosi ya goloka gore le letsatsi la lerato le tlhodilwe ko wena modimo wa rona lerato le modimo wa ka le buang ka lona modimo wa ka le seng la dipompong le seng la mabolomo modimo wa ka ke lerato fela la lerato modimo wa ka re thuse re ratane rate baagisane ba rona rate ba dira mmogo ka rona modimo wa ka e re ga re phela modimo wa ka
mongwe le mongwe re kopana le ena gobane o bopile ka setshwano sa gago modimo wa ka re mo treate ka mokgweng re ka treata wena modimo wa ka re mo rate modimo wa ka ka mokgwa wena o re ratileng ka teng kgosi ya go loka modimo wa rona re tla mo go wena re ikokobetsa re itshwarele male wa rona modimo wa ka mme o re thuse modimo wa ka gore lentswe le modimo le age mo dipelong tsa rona modimo wa ka re le phele modimo wa ka re se ka ra le utlwa fela modimo wa ka moabi wa lentswe modimo wa ka le toloki ya gage modimo wa ka ra leboga modimo wa ka re lebogela sebaka se o ba fileng sona modimo wa ka re a tshepa modimo wa ka ebile ra dumela modimo gore ba romile ko wena modimo wa ka lentswe le ba neng ba bua ka lona modimo wa ka le tswa mo dipounameng tsa bona modimo wa ka mme e le moya o galalelang o ba susumeditseng gore ka tšeko re tle re utlwe lentswe le modimo wa rona ra go leboga kgosi ya go loka modimo wa ka re ikokobetsa mo go wena modimo wa ka ra nna le o mongwe le ba ba sa fitlhang mo kerekeng modimo wa ka ka mabaka a farologaneng nna le family tse dingwe le tse dingwe bana ba rona ba dikolo modimo wa ka nna le bona ngwaga sa ntse o thoma modimo wa ka ra rapela moya o galelang gore lerato le modimo wa ka le nne teng se ka la nna lerato la dipolao modimo wa ka re tla mo phela sefatlhego sa gago modimo ra re moya e mebe ya sathane moya e dirang gore batho ba bolayane modimo wa rona re kgopela modimo wa rona a tlo e fele modimo wa ka gore ne lerato mo go wena mo go rona modimo wa ka ba re phelang mo lefatsheng re kopa tse tsotlhe tsena ka lebitso le tletse go matla la bophelo le mo rona Jesu Kriste amen. Thank you.